He po nei, kuina tu e komisi haka tohi whakawe ke tau mana tu he tau tangata mai liu kise he tohi whakawe. Mo e whakawhauanga he whanua parking he male whakalele. Whakaloflahi atu ko sarai mangawa mai hane hata tola tau wala tala tutupu ke lata mai puli he po nei. Whakamua ko ngahue komisi haka tohi whakawe he whanoi ke pule he mga honei ke liu kise mai vese tau matakupu kua pulanga te palimia lilifu Dalton Tangilangi he tau kua moale ke whaihikianga ke he tohi whakawe he motu. Kua whakatai ke tuku tohi whakakise manatua e tau tangata he motu ke tau pulanga nei ke whakahui e tau whala tau wala he tohi whakawe. Kua manaki ai ke mau e tau manatu mai he tau tangata he motu he whahi tapu nei ke putuia ke tahokotaki ke tuku atu ke whone ke pule he ahua fulu he mahina nei. Kua whakailoa mai he whone ke pule he tamu ngaho kua mole e uina he takitaki he komisi haka he tohi whakawe koe lilifu ko Pili Tālangi ke tau tangata o se motu ke kau whalataha ke tau seanga nei ke liu kise ke he tohi whakawe. Whakamahino ke whai matapatu manatu kua polanga mai he palimia he tau kua mole ke whakahui. Whakamua ke hike matahingoa he takitaki mai he palimia ke halanga waka ne mua koe Prime Minister ke wangahau whakapiritania. Mai longa ke tau pulanga nei e hingoa kua manake ke whakaonga koe halanga waka ne mua kua kehe mai he hingoa palimia tunga ne whai whakaonga he motu ko Samoa ke lata mai kupu Prime Minister. Ke waki ke malikise Niue he whono i ki pule mai he whā ke he ono i ki pule. Mai longa koe e whono i ki pule te kitau ke he palimia mai toko toru e i ki pule. Ka tālia ke malikise Niue nei tau hiki ai ke he palimia mai toko 5 e i ki pule. Ke tolu aki ke malikise e tau he tā he whono i ki pule mai he tolu ke whā e tau. Ka talia ke pulanga nei to hiki ai e tau vili e ke pule ne whai whakahoko he tolu e tau ke he whaha e tau. Ke whakahikoaki kua pulanga ke uta ke he e matakupu ne tohia koe ofisa sivi tupe ha New Zealand. Ko ale atu ke tau tangata he motu ke whakakise a mutola tamanatu ke tau pulanga mahuinga nei ke whakahui e tohi whakawe he motu. Tō pāmai whakausi e tau tohi whakakise manatu ke tuku atu ke whono ke pule mai komisi ke tau imeili hilapo ke uta hako ke whale whono ua he aho tulota he whahi tapu nei aho hongwhulama whahe mahina nei hamasi. Mai manaki ke tuku atu e hokotaki he komisi haka he tohi whakawe ke he whono ke pule he aho fulu he mahina nei hamasi. Koe komisi haka he tohi whakawe he whono ke pule ke hongwhulama walu aki ne takitaki ai he ke pule motu lilifu Pili Tālangi putoia e toko ua e tau i ki pule ke he koe tau lilifu ko Crossley Tātui mo Sonia Tālangi pihia mai ke pule motu lilifu Sina he mana hikau mai ke pule hama kefu lilifu Tōfua Pule Tama mai ke pule he maanga hikotawake lilifu Ian Hipa. Kua mātutake tau ngahua he mtakau downa mai whala tau tangata ngahua motu le kua kamata mai he whahi tapu kua mole ke whakawhau e whanua ne whai pāke tau pele wafi ki ai he male e wkalele. Kua mea kia PCN News ke whakatutala mai takitake he tau whakaholoanga ko downa ko Craig Smart he aho tuloto kua mole. Pehe mai ia la he mahuinga tau ngahua nei ke lata mai tau whawhianga mai 50 tau he pule whakamutu he tau nei. Tau ta ke he ose lau tolu e tau wailani ne tata atu ke he whale mali wakalele mo e tau whakawhau ose tau hala nei. Tau mai ke whakata mai whakalaulahi e tau puhala whakaholo mai tau pili wafi. Ko whamawhana atu a Greg ke tau tangata o se motu ke mai longa tau ngahua nei, halau tūlu, moe nā kai o atu ke he matakawi ni ngahua halau tūlu ki ai, nei kua whakamai longa ke tau cones. Kua manaki ke whakausiose tau ngahua he matahiko he mahina nei. Ke māmeha ho nei ne whakahoko e taha whakaholoanga validation workshop hangau ia ke ika wahakula ne ngahua ki lalo hifo he Green Climate Fund GCF. Koe kakano uho he tau whakaholoanga nei ke whakailoa ke tau tau ofisa ngahua mahuinga hangau ia ke tuanga he tau whakaholoanga ke mau e tau tūpelang matai he GCF ke lata mai tahamata ngahua ke asiha ke tau tumotu he Pasifika ke tau lewekianga mui puipuianga he tau ika wahakula pia foki ke whakamarolo e tau tuanga he tau tumotu he Pasifika ke hiki kianga he kalai mete. Kua takita ke whainga hua whanua toa kau mi fusi ika e tau whakaholoanga nei ne whakahoko ke whale aonga pulotu USB ipaliasi. Katoa hangwhurama whai toa tumotu e Pasifika ne ko putoia ke tau whakaholoanga ke lata i mutu ika he moana tunge wahakula ne ko tau sea ki Niue. Kua mea ka PCN News ke whakatutala me takita ke whainga hua whanua he motu ko poio ke sene he pungi nei. Ko Niue taha motu ia ne kua lauia ki lalo he whakaholoanga nei. Mo e nono atu ke whakalaulahi e nonoanga ke mau e tau ika tunga e tau tuna ke langmatai ki e tau kai he nono watu ki mua ha kua lahi maha ki e nono nei ki he
hiki ki anga he matangi, mo e nonoanga ki lauia foki e o whanoanga he tau ika, si nei e neo nono ki whakalaulahi. E kumikumianga he proposal Green Climate Fund, ke lata mo e tau manakai, whakalaulahi, food security, he watu he toki mua. Pehe mai o ke sene mahuinga lahi e tau whakauranga nei, ke mai longa, mai mā, mai tuanga, mai tau mena kua lauia tau mumui he tau tangata he motu, ha koe hiki ki anga he kalaimete, ke he tau ika waha kula he moana. Taha ma te patu lahi kua whakatutali kei hangau ke he puipuianga, he tau manakai food security, mai tau puhala ke maua e tau ika waha kula. Koe whakaholoanga whakamuaha nei ke lata mai tau. Kua liu whenanga mai e ke kāwha whiwhine obstetrician mo e gynecologist Dr. Ana he whahi tapu mole mo e whitani hana tau ngahua he kamata ke whakakia tau whiwhine he motu ke lata mai halotola tau malolo sino whiwhine. Kua whenanga mai fōkia ia mo e taha nosi whakawhanau midwife ko Katia. Hanei whala tau walatala ia. Pehe mai ke kāwha whiwhine ko Dr. Ana ne whakatutala mo BCN News hea honei, ko whitani hana tau ngahua he kamata mai hea whaiumu he whahi tapu mole. Kua ki se ia toko hongwhurumata he tau whiwhine hea whaiumu, toko hongwhuruma hiwa he māmini awhi, mo e toko ua whuruma ua hea honei. Pehe mai ia ko whitawhuki ni e toko ronga kua manakia ia ke kisia he māma pongi, mai ahuturoto ato liu ato ia ki New Zealand hea whaleile. Koe le kua lahi he tau whiwhine he motu, koe tau manawa whiwhine, mo e ka lahi e tawhi he tau manawa whiwhine, he talahau mai Dr. Ana. Kua whakamawhana atua ia ke tau whiwhine he osi e motu, ke na kai mahani mā mo e matakutaku ke watu kia ia, he whalenga ngāo ke whakakia ha mutola tau malolo sino. Kua mana ke ia whoki ke whakahoko taha surgery he whahi tapu nei, mai taha he tau whiwhine. Kua whakatutala whoki a BCN News mo e nosi whakawhanau midwife ko Katia ne whenonga mai mo ia. Na kai lahi hana tau whiwhine ko whilewea ki ai he motu he whahi tapu nei, kai kua whakamawhana atua ia ke he tau whata mo lau tolu he motu, kua manako ke ngahua nosi whakawhanau mo atu ki Niue, ha kua na kai whai e motu he mga honei. Koe whenonga langa taha he tau anei ke lata mo Dr. Ana. Kia hoa he whahi tapu kua mole, kua maika i he whahi ngahoa statistics e motu, ke whakakise mo i tuwhatuwhe tau whakakatoatoanga, he hoki o taki puke tangata mai tau whale ha Niue census, mai tau wafe ua whuruma ua. Kua kisia mai he hoko taki nei, ne whai tau se ke he lima i tau, kua tō hifo whakatose puke tangata he motu, ke whakataitai atu ke hoko taki he tau wafe hong whuruma whitu. Pihia whala tau whakatutalanga mo i takitaki he whahi ngahoa Numela statistics, ko whanuma seo ne holo. Pehe mai e hokota ki to tō numela tangata Niue tau uawhi ua whuruma ua, koe puke tangata ha Niue he tau mga honei, koe tahe awhi ono seo walunga whuruma taha. Pia whoke tala hau mai he takitaki e whahinga hoa to tō numela ha Niue ko whanuma sione halo ke BCN News e whahi tapu e kua male. Ko whakatutala whoke a BCN News mai taha e tau ofisanga hoa statistics he moto New Zealand ko Matthew Flanagan. Pehe mai a ia ko e mga aho whakamua anei ha Niue ne kua whakaonga e tau teknologo e tau tablets ke tau sia ki e tau hokotaki nei. Pehe mai a Matthew Flanagan tō mai longa mitaki e tuanga tonu ha Niue ke he puke tangata ke he tau hokotaki to tō puke tangata he tau i mua. Kua kisia tokalonga e tau tangata ngahua whakatu whono, mo e tau maanga kua whakalataha ki he taha whakaholoanga he aho ua, he whahi tau pue kua male ki he whale ngahua whakatu whono Niue. Kua whakalataha atu fōki e whalu he tau lilifu he whono ke pule, mo e whalu he tau lilifu iki pule ke he tau seanga ia. Ka manako ke maua taha hokotaki he tō puke tangata nei ha Niue tau uawhi uwhrumaua, mai ke mātutaki atu ki he ofisa he whahinga hoa tō numela he whakatu whono, po ke kumikumi atu ke he kupenga hila he whahinga hoa ia. Ke whahi tapu ko moale ne whakahoko e taha whakakuanga Kiwi Host Customer Service ke whale tali whenanga ko Sinek Matawai ne takitaki whoki he takitaki he Sinek Matawai. Whakatutala BCN News mo takitaki ia ko Aaron Smith he whahi tapu ko moale. Pehe mai ia la he whiawhia hana ko meke ke tamai e tau whakakuanga Kiwi Host nei ke motu ke langmatai ke tau whahinga hua he motu mo tau pisinisi ke tau whakahoroanga Customer Service. Pia whala tau walatala mo e whalu whoki a tau walatala mai ni he whahi tapu ko mole ne whenonga mai taha matakau he South Pacific Tourism Organisation SPTO he whahi tapu ko mole ke whakahoko whala tau whakakuanga mai whahinga hoa whenonga e wewa ha Niue walo tolu ko putuia ke tau ngahua nei. Taha he tau matapatu mahuinga ko whakatutala ki ai hangau ia ke he whakaholoanga SPTO Tourism Data Initiative. Hanei whala tau walatala ia. Koe taha e tau whakaholoanga ne kua mai ke langmata ia ke tau puhala moua mo e vese whakailoanga he whahinga hua whenonga e waewa ke lata mai Sustainable Tourism Development mai tau motu he atu Pasifika.
Pe hia whalu e tau whakamamaanga mai he taki he matakau SBTO ke motu ko Michelle Procras kia PCA News he whahita puka male. Pe he mai taki he whahinga hua whenonga wa Niue ko Maika Fui Niu Viviani la he mahuenga he tau whakakoanga nei ke whakamaloloa ki he tau puhalanga hua halau tūlu he motu. Ko mai ki whoki ke whakaholo ki mua si hake e tau matanga hua he matakau. Kua mana ki whai am takau aonga tō Niue manuiha he tau whanau aonga wahenga lima mai ono he aonga tau whanau I kiki ke whenonga tuki New Zealand he whahi tapu nei. Kua lewa ni he kisia mo I loa he tau tangata he motu e tau mamana ki anga halau tolu ke awa tuki New Zealand mai he tau kua male. La he whiawhia e uro aonga o Carol Edwards ke o te tau whanau ke halau tolu whenonga anga whakamotu whakamua ke he tau aonga I New Zealand. Hanei whala tau wala talaia. Whaututala PCA News me uru aonga he tau whanau I kiki ko Carol Edwards mo e whakamama mai e ia e whenonga he matakau tō Niue e manuiha. Ko e whenonga matoro ke lata mo I tau tō Niue e manuiha, kua mau te tau whanau ke whenonga atu whahitapu ka hau, hai ai wharu kua o me tau mangwhaa he whahitapu nei, kai kua nono kei, kua whiawhia lahi tau whanau si kua whiawhia si molea e whiawhia ke amanaki ke o e whenonga. Whakalawhani he whai a mautola tau whanau ni ka nonofo hifo, linga toko ua furu ma taha e whanau ka nonofo hifo, kai moha ia, kua tahe whaiaonga ka leveki atu whoki ki alau toru, ko e whenonga he tau whanau, ko e torung furu ma vauru e tau tama, hong furu ma tahe e tau whaiaonga me komisi, la lafi ki e komisi e ko whiti whaiaonga mo e whae komisi, si hai ai tau mamatua fo ke ua furu ma whae mamatua ka o atu au la, si koe matakaulahi ka o ai ke lata mai whenonga nei. Pehe mai a Edwards koe whenonga whakamuaha nei halau tūru he tau whanau aonga I kiki ke watu ki New Zealand ke whakakise me whakatātā e wangahau motu me tau anga whakamotu ha Niue me tau aonga Niue I New Zealand. Koe whenonga nei ha matoru, watu matoru ke whakamanatu e limu furu tau ni kua tū he tau nei. Pia whoki ni mo e tufa ke tau manatu, mo e tau mana I loa hanga au ia ke he wangahau Niue, si pia whoki ni ke tau tufonga motu, tau kōli, tau lolongo, ke meke ke langmatai atu ke he whalua aonga iai. I loa mo maama ko whawana mo Rowendale, ko tau aonga ia he mga honi, lawhi atu ke aonga fō ko Rosebank. Ni meke lo tōru ki hahai ai tau wahenga wangahau Niue. Pehe mai a Edwards la he mita ki halau tōru a tau whakahaloanga tuturi tupe ke lata mai whenonga nei. Ko kisia e whiawhia he tau whanau ke watu ki New Zealand ke katoa e ua e whahe tapu. Ko whitani whalu tau mamatua me tau whanau he whenonga atu ki New Zealand ke whahe tapu kua mole. Ko e tau whakaholoanga ngā hua puhala tū he mga honei, ko ngā hua mtakau saina ki he tau puhala tū mai he paia I tamakau tonga, hifo mai ki a rofi. Ko o lea te mtakau ki he tau tangata o te he motu ke mei longa halau tola tau ngā hua, mana kai o watu he tau hala nei ato whaifkai loanga whoki, ko mau me liu hawhangi puhala tū ke whakaholo ki longa. Ka toe tāhe mahina hanei ko tumau e tau whakaholoanga auction ke lata mai mtakawi Hikulangi Sculpture Park I Liku. Pehe mai takitaki he tau whakaholoanga nei mai tāhe tau tangata tāwhaka sino mahuinga he motu ko Mark Cross. Ko meke ia ke moa mole lime afta la he whakafuahana tau vali whakasino New Zealand mai he tau tāhe awhi hiwa seowanung fulu mai tau hiwunga fulu. Hanei whala tau walatala ia. Ne whakatūwhaka mua e Hikulangi Park he tau tahe awhi hiwe seo hiwanga whruma ono mo lau tūru koe tau tangata tā whakasino he motu he tau mga hala ia ne kua liliu mai ki Niue. Mo I kisia whalu e tau mena kua lauia e tau motu e Pasifika ha koe o atu ke he motu I whafo mo e nākau liliu mai. Pehe mai a Mark Ross he whakatutala mo PCA News he whahe tapu ka mole, amana ke ia ke tukutuku ha ke tau whakailoanga mo e tau whakatutalanga ke he hiki-hikianga he kalaimete. Tau ea kiwa pollution mo e tau moui he tau tangata kua lauia mo e he tau mena nei. Ke hawhleili he whahi tapu ko mole, ko meke e motu me tau tangata he lalolangi ke whakamanatu aho e tau whiwhine he lalolangi. Koe matapatu manatu mai aho ko Invest in Women Accelerate Progress.
Ke hea whleile fōki ne whakahoko e taha whakawhiawhianga ke whale tolu I makini he mdakau he tau whiwhine he motu NCW. Kua ki sia ke he whawhonga pepa, kua tuhia hake e ke puli whiwhine hala keapa ko Rhonda sia ki ato mai lunga, kua whakahoho ia mtapatu manatu, kua e Inspire Inclusion mai tau whiwhine. La he mahui ngai tuanga mga hua he whiwhine, la he mahui ngā fōki ke tumau ke asiha ke tau whiwhine hado tolu he motu ke he tau ngā hua ke he kehe. Kua mana ki mtakau ngā hua pisinisi he motu ke whakahoko hala tolu a tau whakawhiawhianga mai aho he tau whiwhine he lalolangi he aho whleile he whahitapu nei ki Sinek Matawai. Si vena atu tola tau wala tala tutupu ke lata e mea whiawhinei tol uni ke whilewea he whahitapu ka hau. Kua nei ko Saraya Mangawa, nono whoa.